بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبرة ربي ورين وان إسان شكسيس تكاهو وان إسان إبي تكايو بكم سكابان الرتي دبلتشو داف قافي فتوى إرقتن خراء راديو داندي نور الهداتين شفت خيسنو بكم أجرتنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين قمخي يجيس دي بسان أكار مقريتي قافين درا أكجتو ilmi namaa tokko aadaa fi islaamummaa walitti laaqanii dhiiraa fi dhalaan wajji nyaachuu, wajji lulluuqachuun, wajji walitti ciqilfachuun, wal keessa taa'uun aadaa teenya jechuudhaan wanni kanaa kuni nama idduutti faca'ee jira. Hukmii shari'aatti maali? Deebisaa yaa gabroota rabbi, heeraa fi seerri shari'aadhaa heera rabbiin samii torban gubbaadhaa waxyiin ergee أنبيودت إرجع رسولتهم وان كان بكجيسا جين وان هيرا أمريكا في أوروبا آسيا أستراليا أفريقيا ولت تمتمت تنافجت نمني إسلام ما همتو توكو هير إني تديمو إيجا إسلام ما همتي هيرو ما إسلاماتي تناوان تفجت دلاون من تكو خيس ولين تاون يرافق دلان وجناتون وجدوغون akka haasawaattis akka gartee waan biraa dhiisi oduu laalla televiziyoona faa jedhanii yookiin hubba laalla jedhanii walumatti dhiiraa fi dhalaa walitti laaqamanii ta'uun hukumi shari'aarraa ala waan akkanarraa fagaachuu qaban. Gaafiin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka rakkinaaf jecha biyyarraa baatee yoo dhiiraa wajjin riskii barbaadataaf baatee akkami? Deebisaan نجدا ساتو برنوتها في ساتو رحمة في زيارو في ساتو انت التدالاتك نما إيسي فودون إرتي حرامي أبا ساتو أدير أخاخو وبليين ديرا حبو تاتوف أدادا تاتوف خنيني وجي يودي امتخارا هما تكلين كف أمو أجنبي وجي ديمون يصير رتي حرامي قافي إتان دوكو جيتو إيرا في دلان كوني akkuma beekamutti namni odoo waliin fuune haasawa dheeraa walitti oofa. Akkanumatti haasawa yeroo walitti guban tokko karaa moobaayiliin tahuu karuma teenu haa ta'u haasawni kanaa kun hukmii shari'aa keessa maali? Deebisaan namni tokko nama akkamtu wajjiin haasawuun naaf halaalii beekuu qaba. Intalti dhalaatis ilmi dhiiraatis. Yoo jarri kun ilmi rabbi wal gaafachuuf waan dhibe nama gaafachuudhaaf akkuma san rakkoo idduu isaaniitti jirtu rahima tahanii waan akkana akkas nagoote akkana namiite jedhanii idduu isaaniitti nagaya uumuuf yoo haasawan humaan qabu. Ammoo haasawa shayxaanaa walitti hijibuuf baatii lama sadii afur akkuma san amata fa'a wahuma jaalala hijibaa khawaliin fuune akkanumatti yeroo wali gubuudhaaf fedhinnaa wali kaasuuf haasawni haasawamu haraam calla. Gaafin itti aantu akka jettu rakkoon adda addaa tu nama mudata dhiiraa fi dhalaa jidduutti warreen jaarsaa jaartii tayanuu akkanumatti warra bultiin jaarin dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u mana walitti kireeffatanii wajjiin yoo galan rakkoo maaltu jira? Yaa gabroota rabbii, namni tokko fooqii takka keessa darajaa lammeessaa sadeessaa ta dura adda addaa yoo galee rakkoon tokko illee ni jirtu. Ammoo shiqqaa takka umuraa takka wali kireeffate dhalaan jaarsan qabnee fi dhiirtii jaartiin qabne hulaallee haa tahaynu shiqqaa takka keessatti kan namni kun hoggaanii fi gabbahe bakka saaloonaattis wal arkuu danda'u. Akkuma san yoo alawaada kushiinaa seenes yoo sagaraa taates namoonni kana kuni sadarkaa haraam callaati. Namni idduu isaaniitti wanni wal fuudhiinsi haraam hin godhu hin jirre akkanumatti wal fuudhuun halaalii tokko hulaa wali kireeffatanii bakka wal arkuu danda'anitti
wajjin jiraachuun kun ikhtilaaxa jedhama walillaaqatiinsa rabbiin dhoorke tan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nu ibsan santaati kanarraa fagaachuu gaafin itti aantu keettu namni tokko intala takka yoonii fi fuudhuuf mataa keessaa qabaate ta keessaa rabbiitu isa beeka intala tanaan qoottu wajjiyaaniin mana nyaataa dheenee kaaftariyaa takkaa bakka hojjaatti dhugan shaayitti dhugan dheenee achitti haasoyne yoo jeen akkami yaa gabroota rabbi namni lama wal bultii wajjiin jaarrachuuf deemu yeroon inni ittiin jarri kuni wal arkuu danda'u yoo dhuguma sanii deeman daqiiqaan 5 illee numa gaha sunis mana gartee isa inta warran talaa dhaqee hulaa kophuu seenee tokko bira taa'ee rahima sirra intala takka laallachuu danda'a akkuma san yoonii fi intalti warra isaanii biran jiraanne ganda tokko amantu dhayxee gurbaan tokko achi dhufee ol seenee namni bira jiraate hulaa banaa kaayanii wallaalatiin sadaqiiqaa 5 biran kunni wanni inni laallatu silaahuu fuula taan haasawan fixanii daqiiqaan hangi kunni gaa jechu ammoo karaa mana nyaataatii fi qahawaa bakka bunaa waan akkana achi dheennee haasawne jechuun kuni baaxili gaafin itti aan tokko jettu namni tokko intala takka jaalatee eega wal qaadhimaniin boodatti intala tana ganda dhaquu bakka wal arkanii bakka biraatti ta'u yoo dhungate akkami yaa gabroota rabbi dura qaadhimaa jechuun kuni akkami namni kun haa beeku irra hedduun nama intala takka wajjin haasaweetuma ati qaadhimaatiyyaa anilleen qaadhimaateeti waliin afaanii isaan jan suni qaadhimaa miti qaadhima jechuun gurbaan intala warra isaanii dhaqee gaafatee intala tana sii kennine jechuun suni qaadhima jechuun tan ammoo jarri lamaanii fi ani si maleen heerum ani si maleen fuudhu waliin walii haa kakannu jan suni kakunsanilleen baaxili akkuma san dhunguulleen baaxili isarratti haraami odoo warra isaanii irraa illee kadhate waan inni kaan hin jirreen isarra dhungochuun haraami gaafin itti aan tokko jettu dhalaan takka lubbuu tiyyaafin gammada jettee huccuu rabbiin hin jaalannee fi akkuma san shittoo ajaa'ibaa godhattee waan barbaachisu cufaan if bareechitee tadeemtu hukmi shari'aan maali yaa gabritti rabbi ta duraati ati namni si fuudhu namuma tokko akka dhiiraatti dhiirti 4 sin fuutu namni ati tolfattuuf suni eenyu abbaa mana keetii hulaa olitti mana keessatti waan feetu godhachuu dandeessa ammoo ala baatee deemuun nabiin keenya akka jaalee salaatu wassalaam laal أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة وكما قال عليه الصلاة والسلام إن تلتكتها مناسير راقباتي طلفتي أرقيفتي ديمتو لا الهقوا خراها نديمتو ما جيتشو أنا جارتي نما شفاتي أنت نما شفاتي جيتشو هقوما ديمتو تناف جيتش إن تلانا كسي طلفتي خرا ديمون إسيرتي حرام جلا قافين إتيان توكو جيتو نمني توكو خديرة takkaa dardarri dardara tahullee yoo baate namni kophaa warra qabaatu qabaachuu baatu intala takka ta fuudhuun isaa halaali mana yaamee kootu wajjin haasoyne yoo jee kophaa wajjin taa'e dandeya yaa gabricha rabbi namni tokko intalti inni wajjin mana yaamee wajjin haasawuu danda'u dhalaa inni fuudhuun isarratti haraamii qofa ta'adeera taaboo ta'adaada ta'eessuma akkuma dhalaa biraati mana sayyaamii isii wajjin taa'uun dhorka akkuma san gaafii itti aantu keessatti kayyattu obbaliitiin teenye takka nama tokko ilma adeeraa haa ta'u ilma eessumaa haa ta'u karaa bakkaan ani fi galu bakka dhalaa wandalaaxee galtu yoo yaame oduu biyyaatii fi kana isarraa barbaadachuudhaaf yaame waani qaba yaa gabritti rabbi namni ati yaamtee wajjin taa'uu dandeessu abbaa kee adeera kee akaakoo kee eessuma kee ilma kee ijoollee haboo taatuuf ta'adaadaa taatuuf kana qofa namni biraa cufti laal odoo obboleeysa abbaa keetii ilma isaa adeera tirullee odoo tahee ilma isaatii wajjin taa'uun sirratti haraami gaafin ittaan tokko jettu namni kun yeroo boodaa tana keessatti
suuraa walii ergee wallaallachuudhaaf wal gaafata. Akkanatti suuraa walii erguun suni akkami? Yaa jedha keenya hukmiin shari'aadha waa hundinuu rabbiin maa farratnaa fil kitaabi min shay quraana keessatti nuti waa takkan dhiifne akkuma san nabiin keenya illeen alayhi salaatu wassalaam nu ibsanii akkaataa ilmi namaa tokko intalatti ilaallatu akka intaltiin illeen gurbaa dhiiraatti ilaallatu nu ibse. Suni maali? Jarri bakka fakkaattu walitti dhufee fuula wallaallachuu. Maaliif suuraan tuni nama garii ni fokkifti, nama garii ni bareechiti, nama garii ni dulloomsiti, nama garii diqqaa gooti. Meeqaatu suuraa tanaan dagamee hogga wal harkisa suma waliin ji'u ta'e duuba. Ammallee akkuma san namni garii dhiirti suuraa gaafa dardarummaa ergaaf ka'ii fi amata 50. Dhalaanis gariin ka umriin si amata 40ti suuraa gaafa dubrummaa isii ta amata 20 tana ergitiif. Tana waan ta'eef yaa jara keenya suuraadhaan hin dagamina. Tanaafu yoo suuraan irratti gartee ni guuttanna jettanii lafti teeysan addaan fagaatte namni kun suuraa tiyya tana rabbi sodaata laalee bakka namni inni isa beeku kawaan tana nama keessan facaafnirraa amantiyoorraa qabaatte erguuf hin waan qabu. Amma immoo irra fiinxeen hukmii shari'aadha waan namni suuraa tanaan dagamuuf jecha suura irratti irkatuu qofarraa fagaatu gaarii. Meeqaatu akkasii walii ergee booda hin taane takkaayuu lakki an suuraan teena keessa si fuudhuun fedhu ani gartee sitti qanani'uun fedha. Yooniifi na biran dhufne Facebook irratti si ergaa jee gartee intala dhalaa ka haddadu nama keenyaa fi khabiraati illeen haa ta'u rakkoo guddoo waan kanaan argame jira jechuudha. Gaafiin itti aantu akka jettu isa zinaan tun gosa hedduu qabdi. Deebisaan zinaan gosa hedduu dhuga akkuma nabiin keenya ibse alayhi salaatu wassalaam. Zinaan ijaa takka, zinaa harkaa lama, zinaa afuunfatiinsa funyaanii 3, zinaa miilaa 4. Ta harkaan wal qabatan harkaa wal fuudhan jechuudha. Kun cuftinuu zinaa jedhama. Ammoo jarreen kanarratti akka zinaa saalli lama wal tuquuti miti. Zinaan ijji gartee dhalaarra odoo ati gartee hin niyanne sirraarra buutu humaan qabdu. Ammoo ijatti dhaabdee intala takka if dura keeysee wajjin teeysee eeguun akkuma san harka fuutee harka mimicciiruun akkuma san haasawa jaalalaa isi wajjin haasawuun akkuma san deemtee bakka intalti dhalaa takka jirtu barbaaddee miilaan dhequun jirre kun cuftinu zina. Garuu yoo wallaallachuudhaaf intala san bakka isiin jirtu kadheexu taate humaan qabu. Tanaaf jecha namni gartee wanni kanaa isarraa argamtu waan kanarraa akka fagaatu. Ammoo zinaan taan tasaalli lama wal tuquudha sun min akbaril kabaa'ir di shirkii boodaan tatti aantu diini guddoodha jechuudha. Gaafin itti aantu akka jettu namni lama dhalaas haa ta'u dhiira haa ta'u warra fuudhe haa ta'anii kan fuudhin taayanu yoonii fi dardara tahan dubara tahee namni lamaan kuni akkaan ta'u akka maleen ta'u yoo walitti qanani'an akkami. Namni lama haraamiin saalila isaanii wal tuquun daqiiqaa tokko tahuu guyyaa guutuu tahuu waluma qixa haraam haraami xiqqaa fi hedduun qabu. Tana waan ta'eef jecha akka hukmii shari'aatti xaliyaa xiilaa 100 dhukkee irraa kaasanii biyya sanirraa fageessu gurbaa fi intalallee hukmii shari'aatti. Ammoo namni gartee fuudhee fi intaltee heerumte hukmii isaanii hin jirtu. Boolla keessa mudhii keessa boolla keessa kaayanii dhagaan cafaqanii ajjeesu malee. Iqaamni tokkolleen addunyaa irratti akka gartee nama zinaa waliin dalagee rabbiin akkana jabeessin qabu saala namni arraantana akka ifiin fedhetti waliif fidaa jiru kuni rabbi biratti khuruu jabeen jalaalaa yaa gabroota rabbi yaa gabricha rabbi gabriitti rabbi addunyaan tun dhumtuudha. Dardarummaallee ni dhumti, dubrummaallee ni dhumti, namni dulloomaa deema, fedhinnaallee ni dhumti. Hanga dandeeysanitti waan zinatti isin geessurraa rabbi keessan sodaadhaa fagaadhaa. Walillee ittiin sattarina mana keessanitti dhalaa fi dhiira wayyaamtanii walitti gidin dhiisina. Meeqa warreen wallaallalna jedhanii wallaahi
mana fi hoota wallalladhaa janii hoggaa isaan dhufa walit dhiisanii biraa deemanii mana san keessatti zina walit dalagan. Kun eenyutti gaafatama? Kaduraa abbaan manaatti gaafatama. Isaan lamaan hamtuu walit dalagees isaaniitti walin nuffideen hin jirtu. Kun cuftinuu jazaa isaaniitti eeggatan yoo addunyaa tanarratti walitti karaa rabbiin deebiin. Wa insha Allahu ta'ala yoo rabbiin nuun fedhe gaafiilee hafte walitti deebina hamma walitti deebinuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد جاهليا علمها بربادا حقا يوم ولا أنا حسنك بوافنو. عبد جاهليا علمها بربادا حقا يوم ولا أنا حسنك بوافنو. كم بينها برنو ولما قافنو أكهر أبر اللي ركور ربافنو. عبد جاهليا علمها بربادا حقا يوم ولا أنا حسنك وقافنو. قد جاهلية علمها بربادا حقا يوم ولا أنا حسنك وقافنو. قبروت ربي ورين في فتوى داف إرجتن ديبسان قافي تيسني أكار ما قديت قافين دور أكيدتو نمني تقو لا تهو تمن دران هيرومين ديرتايو خم دران فودين إسانمان كنو خفو ديوتاني تهيروم تتهان جرين كن سجقالوم ما يورا أركمتي حكم شريعة دا مال مرتي تخنتي ديبسان تدرا علمي دردراتي في انتلتي دبرا ودون هيرومين زنايو وللدلقن حكم شريعات أكما نبين كنيا عليه الصلاة والسلام مرتيقودن البكر بالبكر ماء جلدة وتغريب عام حديث مسلم أديس خيشتي أكلات جرا قربان دردراتي في انتلتي دبرا زنايو ولد لقى الحكم شريعات إلى إبتك لكرا خاسني إسان لتو أدادان بيسان الرفاقيس بك إسان اتهمتو دلقان الرا يوني إسان لتشون نممو قربانيس يوخفو إتي انتلتنيس تهيرم تتاتي حكمين إسان لماني إسان شفقو بولك وتني مديقة أولاني لقان دواني تماني أجيسونا يا الله ميلا لا جبين حكمي زنادة واني علمنا ما هما خيسا جر التلكاوي إن علمنا ما والقدافة شات تجروس إسيتنا دوبة عقابنك عقابة مرتين أكا مرتي زنار رقودمتهن جرتو مرتين تكلن تنما دتشيقت أولاني حكمي شريعتنا مجيسا نما خنا كل ليسون كرا خنا عملت ورانا انجني تيتين لو انجني له لا قادال دوبة تنافجج جري لما انقرتي ولد تمتو دلقيوني في ورين تطفتي بالتجاري أرك تاتي إسانو مجيسو تأران تنا أمو وانحو دولان إسلامات كسي تإسان قرتي جرى خنا مرتي تخنتي كان حكم شريعة جير أولتوان جرف لقان إف كيسا بهني توبا خجيبا أدون تهين قل ما ربي تكتشت أمنني توبا قل كل شرط قوتتني توبتو ما لري شرطين توبا دا شرطين توبا دا تدراتي ديرين وندلين نخون حرام تشلا دا بروكنا كتات أمنا بيخني خايفت إفين أوديسني قرار ربي قرقلاني توبا قل كل ربي ساني خرجو وان دبريران وأرارمي تلمي سادا وان أكنا غنات تنديبئو جئنا من توكو مرجو تسدي سادا وان دبريرتي شينا قدسو وان دبريرتي شينا قدسو مالو ما في قربا كنا وجديم مالي في انت لكنا وجنديم مالي في مغندك كنا في التدك مالي في هو قربان سنة يامي بك إني نامي مالي في الدك مالي في سبامي انت لتنا قرتي منك أبدي منساني مالي في التدك وان دبري أكاتا تهم تودا ليديادتي شينا قولوا شرطي سدين كان بودان ولي وان زين السيجيسو تشوفر رافقاتي استغفار قدفتي عبادة ربي هنقدر الرجبي سادا سنة هدو ميسيتي كان بودان دوبا توبانتي كلين ايغا توبتين اسينيس ديمتي هيرومودين ديسي إن اللين فورو دين داجتشو ايغا افتاهرانين غافر انت انتو
intalata kan namni butee fedhinnaan maletti yoonii fi hamtuuti dalagan intala san maaltu irra jira ta duraati intalti dhalaa takka hoggaanii fi butanii takkaayuu bakka isiin mana dheeyxutti hulaatti cifatan haga danda'utti harka siif hin kennin odoo du'atti illee geeyse laallu odoo laal duutilleen ka isin dhuftu taate haala san irratti yoo haduutu taate illee maal jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam من قتل دون عرضه ومالي فهو شهيد من قتل دون عرضه ومالي فهو شهيد حديث أبي داود كيف كنجي نمني تكون إيجا سارتي دي أكيداسا دين سارتي إسلام ما سارتي هوري سارتي ور سارتي ناموس سا إيجا شورتي شرف إيجا تيفا شورتي يوندو إلي نمسون شهيدي حاجة دين دي ستي ها إنساناته فإنا جاللت ملفتين yoo haala sanitti hamtuu itti dalagan humnaan waa takka leen isii irratti hin jiru rabbii isii shakkartee araarama kadhachuu taate malee ciqaabni akka gartee dhiirarra jiru isii irraa kufe jechu waliigallee akkuma san intalti dhalaalleen yoo haatee gurbaa tokko kamma haala biyya Awurooppaatii fi biyya Ameerikaa adda addaa keessa jirutti dhalaan shugguxii qabdi yoo dhalaan tun boojitee akka gartee dhiirti dhalaa gootu san dhalaan ka dhiira gootu taatellee akkasuma haga danda'utti najjeesaa malee abadan ani zinaan godhu jeetuun firratti haalolu du'uusaa gaafa immoo lubbuusaa tana jaalalaaf harka kennu du'arra jiruma hafilatu taate rabbiin ni beekniyyaa isaatii isarratti humaan jiru rabbi isaatiif galata galchee araarama kadhatu qofa malee wanni gartee silaa nama dardaraa irratti hukmi shari'aa jiru namni gartee fuudha wanni isarra jiru huma takka isarratti hin jiru jechuudha. Gaafa inni ta'an tokko jettu zinaa dalaguu fi ilmoo ofirraa baasuu hamturra laaftuudha. Amma mee gaafii tana laala. Nama zinaa godhuu fi nama ilmoo ofirraa baasu hamtu diliinsaarra guddoodha. Deebisaan zinaan min akbaril kabaa'ir. Shirkitti ta'antu zina jabeenya sirraa namni fuudhe ajjeefamuun jabeenya sirraa namni dardaraa intalti dubraa xiilaan garafamanii biyyarraa arihamuun guddina macsiyaa tanarraa waliigallee ammoo ilmoo ofirraa baasuun yoo gartee ilmoon firraa baasan haala namni kun ilmootti firraa baasee ilaalama yoo ilmoo firraa baafte karaa hospitaalaatiin yoo ilmoon tun guddatte haatiin duuti jedhanii firraa baasuu qabdi yoo jedhan wanni gartee baatii takkaa baatii lama huma takka illee hin jiru. Siigalee yoo ammoo tanummaan negayaa miskiinummaa sodaatiif waan akkanaatiif firraa baaftu taate wanni gartee baatii takkaa fi laman dabrin wanni isiirra jiru ganaa waan akkanaa ittiin deebi'u jettee toobaa rabbii siida araarama kadhachuudha macsiyaa gurguddoorraa ilmoo firraa baasuun yoo ilmoon san ammoo ilmoo baatii afurii lubbuun ruuxiin itti uumamte taate tuni gumaaleen irra jira akkuma san kaffaaraan baatii lama sommanuuleen irra jira jechuudha lubbu jeefte. Tanaaf jecha ilmoo firraa baasuunis bifa akkasiin ilaalamti zinaanis akka armaa olitti dubbanne san adda addaan bifa addaa qabdi jechuudha. Gaaffiin itti aan tokko jettu namni tokko intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsiihe hiikkaansi sun hojiirra ni oolti. Deebisaan dhalaan odoo garaa qabduu ni hiikamti. Ammoo iddaan siidhaa ta hoggaa akka xaaharaa qabduu baati sadiitii miti. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن جربين ilmu masan dhalu guyyaa ilmoo san dhaltee garaarra ilmoon baate iddaan siitis dhume yoonii fi gurbaan achiin duratti hin deeffanne eegaysiin dhalte boodaan sheenaan katte dhuftu taate niqa haarayaa fi maharii haarayaan deeffachuu danda'a. Yoo ammoo ha gurbaan hiikee isii garaa qabdu takka gartee namni keenya dhalaan garaa qabuun hiikamuu hajuu suni jaahila. Tanaaf jecha isiin eega dhalterra hogga xaaratte hulaan isii banaadha heerumuudhaaf. Gaaffiin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka yoo ilmoo zinaa firraa baafte hoo hukmin isaa maali? Deebisaan ilmoo gaafachuu dura
zinaa irraa gaafachuu dura ilmoon zinaa irraa dhufte zinaanis dilii guddoo kabaa'ira irraa ilmoo ofirraa baasuunis akkuma armaa olit dhageessanii bifa isiin itti firraa baasanii tulaalama haruma cufattu lubbuu baasuun haraam callaadha. Gaafin itti aantu namni tokko hoggaanii fi intalti takka ilmoo takka dhalte ilmoo tuni maqaa eenyuutiin yaamamti eenyu dhaalti namni ilmoo san heerumsiisu eenyu deebisaan ilmoon zinaan malee dhalatte haadhumu sallaalti abbaan hiyyaamamuu hin taatu namni tokkolleen ilmoon tun guddattee addunyaa yoo arkatte takkaawoo ilmoon san abbaa diqaalaatti dalageessan abbaa diqaalaa dhaaluu hin dandeessu namtichi halee hamtuu ilmoo tana zinaan dhale dhalaarraa sunis dhaaluu hin danda'u ilmoon tun guddattee yoo addunyaa arkatte abbaanillee yaamuun hin dhoorkaadha ammoo namni ilmoo san heerumsiisu qaadi mana mahkamaa dhaqxee an abbaan qabu na heerumsiisii jettee gaafatti ilmumaan san waligalee ammoo dhiirti ifumaaf dhaqatee ifumaa fuudha. Gaafin itti aantuu akka jettu gaafin asii gadii hedduu wanni isiin laaltu ni haalaalti wa insha Allahu ta'ala if duraaf wanni haakuni damee hedduu if keessaa qaba waan isin if keessaa qabdu cufattu karaa naachizummaa karaa ciddaa karaa nama ilmoo heerumsiisuu danda'u nama heerumsiisuu hin dandeenye waan yeroo gabaabduu tana keessatti findhuu miti insha Allah akkanumatti yeroo adda addaa kenninee fi waan ni khaadaa walitti dhaabna ammaaf ammoo gaafin dura akka jettu namni tokko hoggaa intala takka hadhate intala tana ni haa godhanii fi garuu immoo aruuzan godhanni itti qanani'uu ni danda'a deebisaan guyyaa intalti tun ni haa godhamterraa hoggaa san wajjira fuudhaaf isaaf halaali hammammoo aruuzni gartee bakkatti dirree bashanshanaa godhanii waa qalanii nama afeeranii jechuun kuni waan namni aadaa godhate malee ni haa wajjin walitti hidhannaan qabu garuu immoo irra fiinxeen intala takka eega gartee ni haa godhattee itti jarjaruu dhabu maaliif namni kun irra hedduun munaafiqni intala tana wahiin bitaaf faajee itti qanani'ee eega dubrummaa balleeyse boodaan garagaluun bala takkaa'u ilmoon tiyyaami jechuun bala akkuma san ammallee rakkoo guddootu isaan jidduu dhufuu jiraata tanaaf jecha irra habajaan odoonii fi dirqaman tahin naamusa ilmoo intala saniitii fi gurra warra saniitii fi cufa firraa eeguuf jecha intala takka hanga gartee mana keetiin geettu irraa if qabu gaari gaafin itti aan tokko jettu intala takka hoggaanii fi heerumtu namni isii nikaa godhuu danda'u nammeeqa yaa jara keenya dhalaa namni nikaa godhuu danda'u waliigallii toora nama 11ti takkaayuu 12 san keessaa haduraa abbaa isii dhale qalammeeysaadhaa nama inni bakka buufate warra isaanii keessa haa ta'u alarra haa ta'u bakka fadheerra haa ta'u saba biraallee haa ta'u nama inni bakka buufate sadeeysaadhaa akaa hoosii gara abbaati afreeysaadhaa ilma nama sanii obboleeysan talaati afreeysaadhaa adeera yoo intalti heerumtee ilmoo lafaa qabaatte ilmoosiiti waliigallee jarri jajjabaan hamma kana jechu warreen gartee kamma karaa lammiitiin karaa gartee qaadiitiin 11 hajennu khuni bakka jarreen kun karaa kanaan cufaanuu lafarraa dhabaman kara san deebina jechu gaafin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka yoo heerumuu feete if kennuu ni dandeeysi wanni intala dhalaa takka heerumuu dhoorku hoo maali ta duraati intalti dhalaa takka if kennuun hukmii shari'aa keessatti فأيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل جنب كني عليه الصلاة والسلام نخان إسين إفقوت زنا جدو يو إفكنيتي أنا تكاو هيروميتين تري إفكنون دندج أنا لونغري خونيس intalti dhalaa takka waan kana haabeeytu kanarraa fagaachuu qabdi. Tanaaf jecha intalti dhalaa takka arra'an tana
gaafa arra if kenniti boru rakkoo dhuftuuf akkam jettee warra isaaniiti cinqii dhuftuuf na cinaa dhaabbadaa jetti duuba. Tanaaf jecha intalti muslimaa takka hoggaanii fi heeruma feete bitaa mirgasii duraa booda waa hunda laaltu malee yeroo keessa jirtu faaruu fi haasawa gurbaatiin dagamtee lubbuu siittiin taphatin. Gaafin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka gartee heerumuudhaaf sharxiin nikaan itti godhamu maali? Intalti dhalaa takka heerumuudhaaf yoo diqqaatte heeraa fi seerri afuri. Ta duraa intalti heerumtuu fi gurbaan wal fuudhu beekamu. Kunoo gurbaan kun abalu hafuudhu Yuusufi. Ta heerumtu Aasha fakkeenyaaf. Maqaan nama sanii beekamu. Lammeessaan abbaan intalaa gurbaa intala tana fuudhuun takkaahuu gurbaan bakka intala tana fuudhu bakka buufatu waliigallee abbaan kennu intala kennu abaluu laan intala tiyya abaluu maqaa dhawee maharii hangana irratti karaa rabbi rasuulii irratti si heerumsiise waliigallee takkuma haja'an namirra hedduun warra gartee lamaa fi sadii itti jabeessaa jiru jira hukmi shari'aa keessan jirtu ja'an illee rakkoon hin jirtu waliigallee si heerumsiisee fi sirraa qeebaladheen bakka tana jiraachuu lama sadeessaan nami lama ragaan jiraachuu waliigallee afreessaan millaan jara lamaan kanaa tokko ta'u ilmi muslimaa tokko intala muslimaa intalti muslimaa tokko ilma muslimaa heerumtu intalti muslimaa tokko kaafiraa wajjin ni hidhamu waliigallee tanaaf jecha bakka tanatti heera kana namni eeggachuudha qaba jechuudha. Gaafin itti aantu akka jettu ilmi dhiiraa tokko yoo fuudha fedhe wanni fuudha isa dura dhaabbatu ni jirti. Deebisaan bakka tanatti ta duraati ilma dhiiraa wanni isa dura dhaabbatu yoo inni muslima tahe takkaahu intalti takka muslima yoo taate amma fakkeenyaaf namni muslimaa tokko intala takka ta kiristaana akka hukmii shari'aatti geeffatee qaadii islaamaatti fuudhuu ni danda'a. Protestaantii fi ortodoksii yoo ta'e. Ammoo waaqeffattuun takka hanga islaamummaa seentu waan amantiin qabneef odoo waaqeffattuun san saba keetillee taate isii fuudhuu fi nyaata isaanii qalma isaaniillee nyaachuun haram calla. Kunis waan fuudha wal dhorkurraa. Lammeessaan namni tokko intala takka gartee ta fuudhuu danda'u intala iddaa ta keessa jirtu iddaa lakkaawwachaa jirtu ta'uu dhabu. Sadeessaan namni tokko hambeera afur fuudhee lafaa qabu shaneessaa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Akkuma san tanuma keessa intala takka ta wajjin luugan harma sunis fuudhuu hin danda'u. Gaafin itti aantu akka jettu gurbaan tokkoo fi intalti takka yoo yeroo dheertuu wajjin turanii hukmii shari'aatiin odoo nikaa waliin godhatin jaalala shayxaanatiin akkasumatti ka'ifiin himin namninis jarri kun jaarsaa jaartitti isaan beeka jarri immoo badii wajji dalagu wajji jiran wajjis turan ilmoos arkatan ummata kanaa kana akkam godhan deebisaan hukmiin nama zinaa wajji jiraatu haram calla yoo jara kana tolchiinsaaf kadeemnu taate adda fageessu yoo diqqaate baati sadii ilmoon isaan jidduu argamte cuftinu ilman diqaalaati abbaan hiyyaamamtu qayaamamtuun haadha bakka tana namni akeekkachuu qaba duuba. Kana boodaan tawbaa qulqullii eega tawbataniin boodatti fedhanii addaan hafanuu fedhanii addaan hayaa'anii heerumanuu fedhanii walitti deebi'ullee yoo fedhan baatii sadii iddaa lakkaawwattee tawbaa qulqullii tawbattee wanni wal heerumuu isaan dhoorkuu haarayatti hin jiru bakka tana jechuudha. Gaafin itti aantu ku jettu namni tokko yoo ka'e intala takka zinaatti godhee intala tana jeegaan zinaatti godhee nikaa godhe jecha akkamitti nikaa wal qixxeeffachuu danda'a. Deebisaan hukmii nama zinaa wali godhee tanuma amma armaa olitti dabarsine tana. Tanaafuu jarreen dogongora fitti beekan kun yoo diqqaatte baatii sadi addaan fagaatanii tawbaa qulqullii eega tawbataniin boodatti
نخاها أكشري أنجتوتي ولدي بوني دندن قافين التانتو توان هي كالالتو هي كاجتشون تنمي أكمي نمني نما هي خودن دهو إيرمو لا ديبسان هي كاجتشون وانت كتاقودون فمتجرتو الدهي خجتشو نمني تقوغا بلتي ولي جرو هذا duraan gartee akka malee jiru tokko nama addaan fagaatee jiru tokko rahimummaa walitti hidhu sababaa jara lamaan kanaan horteen gara gurbaa fi intalaa foo walitti tahan intala takka hiikuun akka nama haada hiikuu sanitti rahima addaan fageessu tanaaf hukumi shari'aa keessatti abghadul halaali ila allahi xalaaq janabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan rabbiin karaa godhe keessa lama hiikuun halaali والربين حلال قولي خيسا الرجيب بمن تلا المديرات وكواهم درتي سيهي خجت شورتي جرجرو دوما مو نمنا ما يخود عنده إيراد دندها تلا إدلا كاوتي إرتمو هي كان حركسيت ربين خاي إيراتو يخود عنده قافني مو إسين إفي خود عنديسو قربان كيونا مدين أمرته يوني فينا مبادي أدى هجة وجنجرات دبت حالا في أمل ساتي بجج قاف خنا خرا خلعيتي في خرا فسخيتي هيك في خوني دنديس جج أمو أسلت هندي بلتي جارو خيست نمني هيك كان هركجرو دير أمو ورين بكتنت هقن ثلاثة كاوجي والإبن المالك هنجنا خليتو ملي سنيخ ورينجن يا ويلك قويا بروفو لربي درد عبدتو وان سيتاو تكتي تنبيخي هورين سون أكا حرام تيبيخي خيسي رافر باتو يوم هريته قفا قافني تيانتو أكيتو هي كارتي رغاني برباچسا هي كانتوني يرو قبدي أما تقبدي باتي قبدي قويا ترباني الرخان خان نمني خيستي هي خودن دو خندن ديني قبا ديبسان نمني توكو هوغاني في دالاتك هيخو نما يامتي نمرت هي خوفي أفانو مساتين خوبت إسيدان جتشونيس تليفونان جتشونيس ورقا خطبه إرقونيس هيكا ولو مكت نما دي ميتي نما نرتس هيخو يامتلو خنين توكو جاهلي دلانا كسجن كن جاهل ما إسانيتي متاساتي في الله هيخو دنديا هوغا أفان سار هيكام باتي intaltinis guyyaa san taariikha galmeeffachuu qabdi gurbaan leen galmeeffachuu qaba jarri lamaan kun baatii sadii ol duratti yoo walin deeffatin baatiin sadii dabarraan nikaan isaanii dhume yoo walit deebuu fedhan maharii haariyaa fi nikaa haariyaa walit deeban jechuudha tanaaf jecha hiikkaan gannaa bonaa fi guyyaa torbaan baatii tokkollee hin qabu waqtuma dhufe qofa keessatti garuu bakka tanatti wanni garte irraanfachuun qabde taniin isi yaadachiisu hiikkaan tun bifa lama qoodamti hiikkaa bid'aatii fi hiikkaa sunnaa jira hiikkaan bid'aadhaa tan shari'aan dura dhaabbattu intala takka odoo isiin heeydii qabdu hiiku takka lammeeysaa intala takka isii xaahara qabdu wajjiin rafanii hiiku waliigallee intala takka yoo hiikuu feete hogga isiin xaaharatti hiiki ittiin dhihaatin ammoo mirgisii bakka tanatti الرأتي سيهيتي وقاشين تارته هيخون أتقرأتين بعد يا قبرتش ربي تا إلمو رانشين كمتو إلمو تي انت لا تنتي دمتي إسي هيخون أكا إسي هين هيرمني ميلا إسي كابو إسي ركو جامة تناب إسلام مان مرقسي إيقوف انت التيتك وقاني في طاهرته خيست أكتي إذا أمتين هيني نيجو قافني تانتو كيتو نمني تكويو ورسا هيخو فدي yeroo meeqa hiikuu danda'a takkaawuu hiikka jechuun bakka meeqa qoodamti deebisaan walumaa galattu qoonni hiikkaa kan namni dhiiraa fi dhalaa wajjiin jiraachuu danda'u waan hiikkaan laman dabriniini akkuma rabbiin axalaaqu marrataan nuun jedhe hiikkaan laman dabrin ammaas hiikkaa hogga jennu irra hedduun nama akkisu intala takkaan تاك سيخ لام سيخ سدي سيخ سدي يجون أكنا يجوف ولا لما يسا أما سدين السيخ نا حرامي هرياتك تجاه هلالي تناس حكمي شريعة وانجتو كان جاء انجتو
walumaa galattu hiika jechuun lakkoofsi hoggaa sadii ta'u akkitti sadii ta'u arra hiite baatii lama sadii afur shan teeyse jaha teeyse yookiin amata teeyse ammas lammeeysaa hiita kun hiika lammeeysaati ta duraattis baatii sadii qofa qabda baatii sadii keessa raaja'atu jechuu dandeessa hiika lammeeysaatis akkasuma baatii sadii keessa deeffachuu qabda yoo sadeen san dhume maharii haaraaf ni haaraan deeffatta hiika duraatii fi talammeeysaa keessattis intala manarraan baasan laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna jirabbiin mana keessa jiraattee nyaata sii gootee huccuu sii miicee shaayii sii dhaabdee jiraachuu dandeessi ifillee tolchitee jiraachuu dandeessi jechuudha maaliif gombisaa hiikaa jala jirti mallee irraan dhumne aduun ittiin baane jechuudha tanaaf jecha guyyaa ammoo hiikaa lamaan dabre kanarratti tasadeeysaadhaa gurbaan kuni si hiike gaafa jeen intalti san guyyaa san meeshaa fudhattee mana sanirraa bahuudha qabdi tana rabbina kijeen falaa taxillu lahu hattaa tankixa zawjan gayra hanga namni biraa isii fuudhee wajjin rafu intalti sun gurbaa kana deebi'u hin dandeeysu hamma namni san fedhinnaa isaatiin hiiku yoo ammoo gurbaan duraanii aboon talatana mala godhee نافودي بودا ناف قديف تجأني والتاني سببا خنان هيرمت سني حرامي دوركا قافين اتان تقيتو نمني لما يوني في وجين توري إرافي دالان يرو أدان ديمن حكمي شريعات أكمتي أدان ديمن جرخو وجين توري ilmoo iddoo isaanii jira duuba. Deebisaan hukmii shari'aatii fi hukmii Yahudaa fi Nasaaraadhaa wal dhabdi. Hukmiin Islaamaa guyyaa intala takka fuuturra nyaata dhugaatii jiruunsi nafaqaan waa hundi sirra jira. Mahariin sirra jirti. Intalti mana sii keessatti kabajamtee jiraachuu. Guyyaanii fi intala takka hiitu odoo ilmaan 12 qabaatte wanni isiin qabdu mahariisidha. Tan lammeessaa dalaydee yoonii fi waa walii bittanii mana bittanuu makiinaa bittanuu waliin qabaatan waan si haqasii guutuu dhibbarraa dhibbatti fudhachuu qabdi. Tasadeessaadha wanni isiin dalaydee maallaqni yoo liqii sirraa qabaattees yoo sibira kaayyattes haqasii fudhachuudha qabdi. Ammoo sanii achitti amata 10 wajji jirra 7 wajjin jirra haqa kiyya jettee darsa addaan lakkaawachuun manaas addaan fudhaa dachis marrees fudhaa jechuun hukmii shari'aa keessan jirtu آية آدا يهودا في نصارات قافين اتانتو أكجتو نمني توكو يو وليخ جارسا جارتين منا توكو خيس جراتشو ندن ديا ندن ديا أكما دي بسا دبرت خيستو في النتو باتي سدي من خيسا قدين باس ربين الأوركي حقامو إني سيدي فتي جو والباتي سيري سارتك أو فراش سارت وجيكي سندن ديسو كتات أساتي يجب kabajaan intala dhalaa akka eegamtu gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo jaartii isaatiin yaani sadeenis hiike jee deeffachuu ni danda'a ni danda'a sadeen inni afaan juusuni sadi afaanin jechaan sadi jee malee takkuma jedhamti maaliif yeroo takka keessatti jechuu hiikaa sadi akkuma ammaan durattuu dubbannetti hiikaa yeroo adda addaa tahuudha qabdii jenna waliigallee tanaaf jecha baatii sadii keessatti odon dabarre odo baatiin sadiin dabarre guyyaan 90 don dhumne deeffachuu danda'a wanni hukmiin shari'aadhaa waan kana gooteef maalii yoo hajennu taate baatii sadeen kana maaliif kenniteef bar waan ajaa'ibaa keessa jira hikmaa islaamummaa tana keessatti duba la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amraa rabbillah intala takka namni kun hoggaanii fi feetu isiin tuncinqitee na hiikiyattee hiite takkaawwan innummaan gartee arra ogaa riskiin xiqqoo wayyoyteef intala takka mataa ol fudhatee intala rabbiin gaarii kenneef takka hiike baatii sadeen kana keessatti if mari'ata yeroo kophaa ciisu inninis hooma yaada intaltillee yeroo kophaa baatii sadeen kana keessa jiraattu samaalii fi hiikaa barbaadaa kaniin ganaa heerumus dhiiruma kanuma gartee ganamarraa walit dhufne wal baranne kana bira jiraachuun naa wayyinaami jettee la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amraa jiruun sheenaan dhufu jimala tanaafi gurbaan duba hoggaa wanni kasii keessa argamte baatii sadeen kana keessatti si deeffadhee deeffachuunis akkuma rabbiin wa ashhiduu dawee adli minkum jarabbiin namoota gartee haqalma namaa beekan hayyoota aqlii qabu manguddoo irratti ragaa godhaa garuu immoo ragaa godhachuu waajibaa miti
دليل خنا حديث عبد الله بن عمر قاف عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب المساء جارته خي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نبي ربي تيمي عبد الله نكنت هي جنان مره فليراجع عاجين ديمي دكيتي دي فدو جين أما خدي مال جيتشو دي فتشوني دين دي فما راجعتو سي دي فد جيتشو أباني دين دي مالي بكتناتي رقاقو دچون واجب آميتي جيتشو قافني تأنتو أكيتو هي كان إسا خيشت دلان دي فتشو هندن دي نجرا دي بسان قرمو أرما أولي الدبان نسوني هي كاسة دي ساتي هي كاسة دي ساتي هي كاسة دي خرابو داتي هما انتلتيتوني ديمتي فيتو بربادتو فيتو نمنيسي بربادو هيرمتي يو نمسنيف هلا عملي والانتهيني الدياءن طولة تكسي قربانا كسي لين طولة خوقا جارتي وجيجرتك إيمان بين انتلتي تكاس تكسي طولة تجارسسي هقا وجيجرتك إيمان بين إيقا أدام بهن أكما عربني نوجوتو لا يعرف فضل الشيء إلا فاقدو جن نمني توكو خبجا وان تكار كاك أبون بيخو جن وقوم أبي ملي تناب جيتشا واني كسي نمت تغرتي رفوني ملتي تناب جيتشا نمني مو هيكا خيسة أفانين جرجرو خغرتي هقو يوشي ومتكوش فراتي هي خجي هيكا تباقونتو ربي سها صداتو دوبا انتلتي دالا تنمك كسي وجين جراتوس ربي سها صداتو قويا واني كسي أفان ساراباتي أكاد مسني وجين هنجران مالف تبانين جيتشون هندمت حكم شريعة خيشت تنافي نبي كين مالجي عليه الصلاة والسلام حديث ترمزي في أبي داود وديس خيشتي ثلاث حزلهن جد وجدهن جد لقيسي واسدي تبني سيتي في الوغانس ولو ما كتج سيهيخي سيفودي سيخني سيدي فدن تبانتاتو بكتنتي نمني إفيك تشوكبا جندوبا غافين إتانتو كجتو انتلتي دلاتا كجار سايو جبتي دينسا حالسا يو فرانا هي خجتين بكتنتي ركين إسين أبدو بكتن النجرة يا قبرو التربي ولو ما قال لي خينياهو ديرا في دلتي انتلتي دلاتك ودوني في قرتين هيرو منين دورتي دين نما لالتشو رقبتي قسمان إسين بتين سبونمان بريديني كورسين أنغون إسين بتين أكما ربين كين يجي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة ل40 لا خنا عادتي المنما وعفوريف بربادة بريدنا سيتي في شني قدنا في شني فرفمتو في الدنيا كبينيا في وانا كناتي بربادة بريدنا وجين أمو سنشوف خيسا دين في اللاجي خمال لما قرسيس هقان تلاتا كبربادو ورساني أوديفر ورسان كأكمي تاك لما يسا انتلتيتون سجوده صلاة سيقافر ولي قال لي أكو مسان انتلتي دالاتيس ودو قرباتو كو دين ساتي في واجوها فول دوران اللالين هيرمتي ايغا زمان الإراباتي لما سدي أفرشان تكاهو أمتا لما سدي أفرتيس قويا خيسا وابرتي ايغا في ربي إسيكا تيلتي قرباسا جبوتي ايغلتي مالي دين انكابوها إن صلاتها برعمل لما في سدي وجي تورتي لا الخناء كنامي خوني قرتي جلين يو ربين إسيك أجيلتي خغرتي إسي نرو يوتو تاتي قربا خنا أوبسيتي قتل فتشو قبتي خرا ربي رتي همدن دي ستي قول قبدي نمانيس غرغار صفتي ورساني ورسودا ورقو إني رادالتين علماء إن غرغار صفتي خراج فتي لالتي يو نمني خديني خنا إسلام ما تنابل فتات خنق صلاة خنان سلاني آدا عرباتي ملي آدا أوروموتي جتشي كان أفان الراخبه يوتي خوني آدا كفريتي بلادي مقبتي أكا حكمي شريعاتي نمني جتشا خنا جنان نخان بدي ولو ما قلتو قويا خيسا هلين المناماتو كو خدوران دين كابو انت لتا كان فوق جي حالسيتي في دين سي أركي وان إسين جالتوتو أكنا جاني فات وديسني إرتي غريتيس تقويا خيسا أريد مغرفتين مغاري إفقوتو جرغرتي وانا كناتيس إرتي بيّنت شو قبدي الآن إرتي تكاس يو إني نمغاري تي دين قبات انتلتي تكا ومني فاتولتي نمني إسي لالو أبامي قويا خيساك أتيلتي حجابة قدتي تغرتي ما شاء الله مطوع إفقوتو جر قافا خناس إسين إني وربادري قربا مانا إسين ليتلوفو خانا خدينك أبو خجائبا خانا قرتي إسو مخانا هيرمو ديمتي أكاسيت هيرمتي
humaan balleessin garuu bakka si deebi'uuf jiraatti tanaaf jecha odoon fuuni inninis waan intala tana hoggaa gartee isii arkee laalcha hoggaasiitii fi haasawaa fi telefoonaan hin dagamin akkam turtee intalti tun dhugaan toobattee haa beeku ammoo qaceeltumti harka rabbii jirti intalti tun qaceeltee eega beekeen boodatti odoo waan dur isiin qabdu dhageessuu fuuteemi dhukkuba isiin qabdu kana jettee ittiin tuqin akkana ittiin si fuudhe albeer gorraayin si fuudhe si kanaatiin si fuudhe wanni akkasii jedhamuun qabdu ربين دوبا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جي دوبا ربين نما توبتي أفاف فلان توبا بنادا أني قاري يتي جنة في قودين نما برات عذابا قودين جنة في عذابني هرك ربي جرا أفاه ربين ديك أقول داخينيا خرافا قاري ربين هاخاو ولا ورقرتي هنجرو حال قاري رتي وجنجراتو ولمان ربين هاقولو هم درسي فكاتو قناة فتوى ولتديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته